Izvolite, sjednite. Dobrodošli na Inspiracije. Izvolite, evo vaš mikrofon i... Ja glasno govorim, ali dobro, ako mora biti mikrofon, neka bude. I nudio druge strukture. Tako da, međutim, u Hrvatskoj ljudi imaju svoje etikete i budući da je moj glavni sektor bila taljanistika, ja sam taljanist u navodnicima i onda kad se bavim sasvim drugim stvarima. A ja se zapravo u kulturi bavim desetobojem. Znate što je desetoboj u atletici? Publika više ništa ne zna, jel? Dakle, ja ću nastojati na oba ova sektora biti jezgrovit koliko je to moguće. Što se tiče same knjige, rekao bih bez obzira na poglavlja da ona ima zapravo 3 dijela. Prvi dio je viđenje Zagreba, prvenstveno 19. stoljeća, koja se ispreplela sa kronologijom knjižare, jel? A treći dio je autoričin povijesnim brojevima, dakle već povijesnom, možemo reći povijesnom nakladniku, i ona tu bira, počevši od korica, bira neke svoje autore i svoje knjige. Ja bih iz tog, dakle, drugi dio je zanimljiv, autorica piše vrlo glatko, vrlo pitko, za to je jedan talijanski autor, skriveni genijalac, zapravo imao svoju definiciju pisanja. Ja bih rekao da ova knjiga pisana takvim nekim bijelim stilom. Ja? I onda ono što mi može biti izazovno, jer svi mi na kraju postajemo pustolovi u knjigama i preko knjiga, jer nam nije baš dano u bilo kojem vremenu da budemo pravi pustolovi, a ta pustolovna komponenta se ovdje očituje između Kiplinga i Jacka Londona. Zapravo malo se čudi kako to da Krleža nije pisao Abe Šimiću. Ja? Sad ja na to imam 2 odgovora. Jedan je memorijalistički, a jedan je kritički. Rozi, slušaš sve pozorno. Da. Vi me prekidite tako. Za razliku od onih koji žive pomalo stavljajući si Krležu koliko to mogu u zapučak, meni se činilo da je bolje da ja u književnosti postojim bez Krleže, pa je prošlo već 30 i nešto, ne 30, već 40 i nešto. A Krleža mu na to rekao, kaj boš vodi decu u Beč, pa za decu je haustor i dvorište, ne Beč. Da, pa tu pomalo ulazi u, a budući da je vrlo afirmativno uvijek pisao o njemačkim pismima, ja mislim da je zapravo njegova potajna želja bila da Zagreb bude po mogućnosti Berlin. Krleža je bio gradski čovjek. Gradski čovjek nema potrebu da se afirmira u gradu, nego da pa će vidi što u gradu ne funkcionira. Dakle, Krleža je bio iz jednog teksta Dubravke Zime. Naime, neki ljudi ovdje, a ja vas ne vidim pa sad govorim ovako na pamet, po intuiciji neki znaju vjerojatno da Ivana Brlić-Mažuranić bila kandidat za Nobelovu nagradu. Ali sumnjam da iko u dvorani zna, međutim nije ju podržala akademija, nije podržao savjet uprava akademije, nije podržala. A budući da nagradu dodjeluje institucija, jako institucija bila u prvih 10 koji je dovoljno obrazovan da to procuri. Sada, da je ona dobila Nobelovu nagradu, što bi to značilo za Hrvatsku? To bi značilo sljedeće. Hrvatska bi bila percipirana, ne zato što je moj prijevod, nego da se isplati objaviti dva autora. Jedan je bio Cesare Pavese, a drugi je bio Bartolo Cantabri. To je bila edicija Orion, neprežaljena, moram reći, uglavnom iz društva pisaca, i oni malo manje čitaju, da otkrivaju Pavese. A zamislite, ja sam Pavese objavio 63. u mogućnostima i 67. u mladosti. Koliko je to godina, ja? Sad vidite koliko ja imam godina što sam htio sakriti, ali to ne mogu. Onda sam